ایوار باش تماشاوانên hêja û bixêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî em ê bi mijarên cuda li hemberî we bin. Beriyekê em dest bi bernameya xwe bikin, ez dîsa dixwazim xêrxatinek bi ji şîrovekarê me bi rêz Elî Fikrî Işık didim. Gek Elî Fikrî Işık tu bi xêr hatî? Navxêra devê kemêdî. Çawa başî? Her bir dem baş û qewet beşna. Gek Elî Fikrî Işık du hefte derbasbûn me navbirda divê navberê de maçên tîmên netewî ku bi navê Lîga Neteweyan tê naskirin hatin lêstin. Piştî wî lîgên normal dest pê kirin. Her wiha tîmên Kurdan jî derketin maçên xwe. Bi rastî vê heftê nizam meriv çawa bêje ji bo dal Kurdê kaosekî meriv bêje yan jî wekî din meriv eger bêje ku Dalkurd ket nav agir bi rastî xwexist nav agir. Li maça ku raqîbê wî bû Trelleborî ku li paş wî bû diviya sedî ser Dalkurd qezenç bikirana ku piçek bûna jî sedî şêst hefteyê xwe garantî bikirana ji bo di Superetan de bimîne. Di deqa dawiyê de deqa dirêjkirinê de golek xwar û maçê wenda kir. Her wiha Dalkurd penaltiyekê jî revand. Nizam em ê karibin maçê analîz bikin yan nekin. Du maç mane ku Superetan bi dawî bibe. Tê çi bêjî ji bo vî tiştê? Yani divê pêvajoyê de analîzkirina maça ji bo Dalkurd ji bo armancê Dalkurd pêfede ye. Bela ku pêvajoya Kurdê de xeternakeke pir mezin e ji stratejiyê ji taktîka zêdetir baweriyeke hestiyarî lazim. Yani dawiya dawî de herê min digo Olaoson dê gêre nizane lêstika bixone, nizane taktîkan organize bike, nizane stratejiya destnîşan bike lê min digo dawiya dawî de wê camêr be wê pêvajoya mayîl û nemayîlê de wê biryariyeke mezin, destdariyeke mezin wê pêk bîne. Yani mebesta min çi ye? Divê ku van maçên dawî Dalkurd atmosfereke hestiyarî ve bilêse. Yani bela ku tiştê ku tê bihebzînî tune ye. Tiştê ku tê xwe dûr bikî tune ye. Yani ya tê bimînî Yani çûyî çû wek min got du maç mane ka em binêrin van du maça çi ne wê Dalkurd divê çi bike wê çawa xelas bibe yani mucize wê bibe yan wê karibe xwe xelas bike her çi qas ne di binê xeta ku ji kumê ketiye jî di xeta ketina playoff ku wê maçên playoff bilîze bi raqîbên xwe re ji bo di Superetan de bimîne ketiye wê xetê yani binê wê xetê. Eger em li puan û lîstikên wan binêrin wek tu dibînî Dalkurd di navbera du xetên zer de a bi soratiye bikirin rêza çarda de ye. Ev tê çi mane? Ev tê van du tîmên kî mane û du tîmên din yên gruba binê Superetanê wê bi hevrebilîzin kî qezeş bike kî yekem derê ew ê di Superetan de bimîne. Dalkurd jî niha yek ji wan e û puanê wî jî bîst û neh e. Em li puanên raqîbê wî binêrin. Eskilstuna 31, Norwî 31, Gayî 32, Örgryte 32 û Trelleborî 32 ku vê heftê zora diyar Dalkurdê biribû. û Dalkurd wê hefteya pêşeme bi raqîbê xwe ku puanê wî 31 e Norwî re bilîze û pişt re jî bi raqîbê din yê Gayîs ku puanê 32 li saha xwe bi wê re bilîze. Tê çawa şîrove bikî vê rewşê de? yani rastî jî ev reşku xwe rewşeke rezalet e. Yani çawa bû ew nava vê sezonê vê
yani dal kurt revebri dal kurdu herkese dal kurdu çava ev revş para reva ditin kabul kirin kısmı bir toka şeytan ev naife le dal kurdu hali puana ji dünya hadu rakibi fadiye وجعلي ليستكير ليجي الدنيا حدو راكب فadiye az خوازم tiştek işleri bejim Türkiye neydi Evet. yani azute eml hamu golen dal kurdu binerin golen ku avetine ha yek naşibe yeki yek naşibe yeki hinga ev ne kareki honan diye ev ne kareki çekiriye ev nişkavene ku emdisa le golen ku dal kurt xwariye em li wan dinerin ama bêje sedî heftê heştê wan dişibine ev tê manî yani di deftera futbolê de deftera lêstika futbolê de ev tê wê manî ku gava maç dest pê dike dal kurt bi ti hawayê xwe ne aşkereye ku wê çi icra bike vêga ku tiştekî ku bê icra neke tê çava jê bawer bî yani wekek tesisatçiyekê em bêjin musluğa min xerab bûye ez gazî wî dikim bikerî wî nayê ew tesisatçî wê musluğa min tamîr nake yani ya dal kurtçî rewşa wê ew e doma divan maçê dawî de ez ne bawerim ku dal kurt berxwe de bide û play-offa de jî dal kurt wê Yani ez tişkî din balkêş bêjim heyan Ahmed got belkî nekeve jî li puanê mêzeke yani play-offa dev jê berde dikare û me û du maçên xwe qezenç bike dal kurt eger du maçê xwe wenda bike dikare wisa jî bibe ku dîrek ji kumê bikeve yani rewşek wisa jî rîskek wisa jî heye kek elî ev risk mezin e ev risk mezin e yani tê çi watê tu çi bikî nekî dibe tu divan du maçan de puana derxî yan jî 6 puana bigirî yani yani te birate metro ji bo ku dal ku ligê de bimîne jê re 7 puan lazım 7 puan ha 7 puan garantî bû yani 6 puan ter net kir 6 puan bu ku dîsa play-offê bilîsî anha terê nake 6 puan yani piştî bir rakîbê eger zora rakîbê xwe bigre ji xwe derkeve pêşiya rakîbê xwe erê yani 6 puan dibe ku dal ku ligê de bêhêle ihtimalek heta ez 4 puan jî hesab dikim ku yani vê heftê li hember Norbê xezenç bike yan jî wek hevî bimîne piştre li hember Geist xezenç bike 4 puan be dikeve 34 puanê wî çê dibe yani dûr de xelasbûnê kare hebe yani lê dibe ji her du maça muheqqeq puana derxe ne 2 puana derxe ji 2 puana zêdetir lê 4 puan garantî nake yani ez wî jî duyum ya risk e yani riskeke mezin e yani rastî riskeke mezin e ji 6 puana pê ve tê puan gerî me nayê û divê ku her du maça jî qezenç yani qet ne hewceke çî zor bike lê tiştekî dinê heye divê ku rast e te jî hayan pê xistibû ji bo mesela rayînetiya Olasûn kîvî jartê heya biga vega kî piştawî bû kîvî parêst divê ku em hesaba ji wan bipirsin ez ji wekê te bifikirim bira vêga bimîne dawiya lîgê ka rewşa dal kurt çi ye em ya ji xwe em ana çi bêjin jî fêda wî tune piştî di maç mane her rejî ne rejî yani ku kî were jî divê du maça qezenç bike yani dal yani ku di ligê de bimîne jî divê ku ev hesab pê pirsin ka kengî em hatin em wî bipeyvin kek elî dal kurt ji xwe ligê de bû yani de ligê de mayîn ne serkeftineke ne serfiraziyeke ji xwe di ligê de bû yani erê rast rayînerekî ku yani ligê de dêle ez tê dikîjim birastî ne dal kurt hemû tîm nak di krîzek mezin de ne îja tîmeke wek dal kurt ku birastî saziyekî resmî
سازیەکی مەزن سپۆنسۆرێکی مەزن وەختان هەر سەر پشتاوی بێ ینی ئەس تێ دگیژم کۆکارە مەسەلا ئەکۆنۆمیک ئابووری وان ژی تەسیرێکی مەزن لێکە دەبێ دەما پاندەمیەدە ینی زەحمەتی پڕم بڕاستی لێ ئەم بوی هێڤێنێک و ئیسال دە سوپەرەتان دەممینە و کا ساڵا بێ ئەوێ چ بکە یانێ باشە ji bo dal Kurdê tu tişkî din bêjî eger hebe tu nebem derbasî mijara xwe din bibin. Yani hêviya me, armanca me, xwesteka me ew e ku dal Kurd van her du maça jî qezen çike û wan 6 puana teke perîka xwe û pêşbazê wî jî têk herin hema divê lîgê de bimîne. Yani hêviya me ew e yani. Yani hêviya me ew e, dua me ew e, me dest xwe vekiriye em ji bo vê lava bikê ji bo xwe de yani. Çi bêjî? Baş e em ji dal Kurdê derbasî Kurdistanê bibin tîmên Kurdistanê em ji Amedsporê dest pê bikin. Amedspor û Van Spor vê heftê qezenç kirin Batman du maçin wenda dike. Kam ji Amedsporê dest pê bikin. Du maçên giring lîst birastî her du jî li maçên xwe lîst saha xwe lîst li hember Manîsa Spor 3-4 wenda kir û piştre li hember Kocaeli'ye 3-0 qezenç kir. Du maçên cuda. Ez bawerim te li maça temaşe kir. Em min her du maça jî temaşe kir. Diye çawa şîra hevkî Yani maça Manisa Spor û maça Kocaeli Spor jî li ser wan li lisan. Ya Manisa Spor şu an maçeke rastî ku dilê me êşan. Çima dilê me êşan Amedspor ji xwe lêstikekî nelîst û di deqa 45 de Manisa Spor ma 10 kes û piştî vê 10 kesiyê 4 û 3 Amedspor têk kir. Ev encam nayê xebûl kirin. û encamê vê encamê jî bela ku lêstikeke honan bû lêstikek û samtê bawer bike hêvî be neafrandibû ayqan atik doma ev tiştekê holê. Lê maça Kocaeli'ye de dîsa heya dakika 60 ez ji lêstikê nerazî bûm. Erê 3 gol avêt bûn her 3 gol jî nava Kurda de dibe yani skor felakî dêve avêtin yani ticarekê dirê nikarî wî şiklî goleke dinê bavê jî wî şiklî gol hatin avêtin lê tiştekî ku min hêvîdar kir hebû çi bû ew piştî dakika 60 Amedspor bergiriyeke zanebû pêk anî yani her 10 futbolistê Amedsporê gava top dikete destê Kocaeli'yi wiha xwestin navbera topê û pêşbazê xwe ne wextê dane Kocaeli Spor û ne jî herem. Ev tiştekî baş e ji xwe ji serî heya binî bêjim hewzê lêstikvana Amedsporê îro halê hazir de têrî lêstikeke êrişker nakin. Divê ku em xwe binasin. Divê ku em bizanin ku em çi alabin, çi ji me derdê wê çi ji me bê afirandin. Ez vê dibêjim Amedspor erê bira bi stratejiyeke defansîv bilîze. Gava ku ez bêjim stratejiya defansîv jî ez behsa du tiştan dikim. Divê ku wext ji pêşbazê xwe re nehêle, herem ji pêşbazê xwe re nehêle. Yani ev tê çi manê ku top li kur be Amedspor jî 3-4 kesan wîre. Yani nahêle ku pêşbazê xwe bilîze. Êdûra ku kes kete destê wan vê gola jî bavêje. Ku Amedspor kînî vê stratejiyê bibe hêdî meriv kare planekî êrişker jî monteyê vê stratejiyê bike. Henga tîm denga xwe pişta xwe digire. Lê tirabî bergiriya te weke elekê ye her çiltê û tirabî êrişê wiha bi topê şit û dirêj dikî ji vir tiştek dernayê. Divê ku em xwe nexapînin. Lê dîsa ez ê tiştekî bêjim. Lê wê çawa ji bo rojên pêş yanî guhertin tişkî ev lazim dike yanî di aliyê qata dewan.
Yani jî taktik. Ya evet yani divê ku taktikê xwe biguherîne Aykan Atîk. Yani Aykan Atîk divê ku tîma xwe bike tîmeke defansîv. Tîmeke xwe diparêze. Yani Maça çi Kocaeli yani guhertinek çi bû yani wexta tu ferqetexî navbera Manîsa û Kocaeliye? yani ya Kocaeli piştî deqiqa şêstê Amedspor xwe baş parast. Lê di maça Manîsa de yani weke ku ew baş dilîze wiha weke ku hevceyî parastinê tune wiha dilîst û doma 4 gol var. Yani pêşbazê te 10 kese 3 gola avêjin. Erê. û te têk dibe û li saha te. Yani divê ku meriv ji hinek bûyeran encama da. Encama bir jî çi ye? Yani her du maça tiştekî ji me re dibêjin. Dibe Amedspor îro pêve dibe ku bi hespê xwe biparêze. Karê wî yek emîn ew e. İcaze lê binerim. Maça ku were wê Aykan Atîk bi stratejiyeke çawa tîma xwe bera nava çîmên şîn kesk dibe. Erê. Yani eviyeke biçûk mireye ne mezin yani. Erê. Lê dibe ku vega sportif direktörek anîne dibe ku Em gamê wî bû pêvingav kîdine. lê weke têbîneke ez bêjim yani ku sportif direktör giringit erê di nava saziyê me de sportif direktör nayên hesab kirin bela ku herkes karê wan dike. Baş em ê derbasî wî mijarê çi bibin dema nûçeya wan de. Erê zema hevoka xwe bi dawî bînin. Erê bi dawî bike. Erê rast. Hevokekê tenê ez ê bi dawî bînin. Bu sportif direktörên nû ê ku anne serkar bara ku ji futbolê tên bitike divê karekî bike. Ew jî kar müdaxeleyê stratejiya lîstiya Amedsporê bike. Amedspor nikare lîstikeke êrişker bilêze, Amedspor ancak kare xwe biparêze. Em ê bibînin. Erê. Em ê bibînin. Em ê zekin puanê Amedspor çend e? Ew di rêza 80 ye. Puanê 15 ê lîder Manîsa 31 ye. Gelek puanek ferq heye di navbera wan de lê ê duyemîn 21 puan yani zêde ferq navbera Hekîmoğlu û Amedspor de tune. Tenê du maçin. Encamê du maçan e. Yani şansê wî yê duyemîn kare dewam bike eger xwe ser rast bike. Yani rastkirin stratejiye xwe rast bike. Erê. Yani Baş tîmên din yên Kurdistanê agahiyekî biçûk eger wek min got Wan Spor li hember Pendîkê qezenç kiribû. Çardê meyê piştre jî li hember Elazığê di doyek qezenç kir. Wan baş diçe wa di rêza siya de ye. Lê Batman destpêkê de lîgên destpêka lîgê de pir baş çû lê wê dawiye sekinî. Di maçên saha xwe herdiya jî wenda kir. Tişkî agahiyekî ji derheqê wan de bêjî. erê heye çawa wan sporê ez zirê xwe dixwazim ji alîgirê wan sporê bela ku min rastî jî maçê wan temaşe nekiriye domaz dikarim bêjim. Ne destê te de jî yayıncı kuruluş nizam didin na yani belê weşînin lê maçê Amedspor û Wan Sporê di heman saetê de ne. Ez mecbûr bûm tercihek ettim. Bira alîgirê Wan Sporê yani min biborin ez zirê xwe jî dixwazim. Lê muheqqiq ez ê rojekê temaşe bikim û tiştekî binivîsînim jî bo wan bela ku serkeftîne bira bi vê gur û geşî bi vê coşiyê jî berdewam bikin. Lê ya Batmanê min maça wanê dawî bi rastî jî temaşe kir. Lê yani ew tîma destpêkê çûye çûna wî de tîmeke ku aynweke daw kir yani ji hev felişî kes bi zimanê ti kesî naxive yani ne pas hene ne bergirî dike ne êrîş dike weke zarokê skakê top dikeve ligê kî hema naxwaze ji topê biqete yani ê ku tê di lîstikê de di pasa nedî hev û bi hev re nelêzî tê nikaribî xwe bigîjînî ber qala pêşbaz û de gol bavêjî.
Evet. Ez bim tiştekî yani piskrêkeke girîng di nava Batman Petrolsporê de Holandayê ya di nava futbolîst û rêvebira de ya jî di nava rahîner û futbolîstan de yani piştî sê çar maça tîmek hewqas xwe xira nake. Loma rewşa wê jî ne baş e. Nizam rastî ez jî duya kirim. Baş em tîmên Kurdistanê bihêlin, em derbasî tîmên xerasa yên Ewropa bibin. Çekinek jî behsa wan bikin, ka li Ewropa çawa dimeşe. Bi rastî jî wek çawa li Kurdistanê û Tirkiyeyê pandemî pir bilind bûye. Çawa ku pandemî pir bilind bûye, li Ewropa jî wisa bûye. Gel wî jî dîsa maç tên lîstin û bi sur'atekê bilind li hemû welatan maç tên lîstin. Heta tên nîqaşkirin ku wê alîgir jî hêdî werin tribîna. Em ji Lîga Premier dest pê bikin Ingilistanê. Li Ingilistanê her hefte hema merivekê tîmek tê dibe lîder û yek diçe yek dadkeve. Yani wiha rekabeteke mezin di nava tîma de heye ka em binêrin Tottenham vê heftê bû lîder, Liverpool ê duyem e. Vê heftê maçên balkêş Tottenham li hember Manchester City di 2-0 qezenç kir. Manchester United 1-0 li hember West Ham United. Fulham li hember Everton di 2-3 wenda kir. Dûra jî maçekî balkêş li Liverpoolê hebû. Liverpool li hember Leicester City 3-0 qezenç kir. Li vir derket holêkî û Liverpool 64 maçê jî li mala xwe qet maça wenda nake. Katiye çi bê ji bo Premier League? Bi rastî jî ji bo maça Tottenham û Manchester City. Yani rastî balkêş bû. Yani Jose Mourinho Tottenham'a wî Manchester City'ya Guardiola 2-0 têk kir. Min maçê temaşe kir. Yani Jose Mourinho dibe gotina wî otobüsa defansê jî nekişand bû berhala xwe. Ji Manchester City ne pirsiya û ser Manchester City çû yani xora xor wî jî lîstikeke xwe ava kir bû. Vê lîstikê Guardiola têk kir. Lê tiştekî ku ez divir de girîng bêjim Jose Mourinho xwe guhar kir. Yani Jose Mourinho weke stratejî erê karê wî bergirî bû gava ku tu ser wî de çûyî meriv gez dikir. Ev ne tenê gotina min e. Alex Ferguson jî di analiza de wiha dibêje dibe ku gava ku em bi ser Mourinho ve diçin ew hinga me gez dike û welata bêje me ev rast bû. Ji xwe vî planê hewqa sal li Porto, li Inter, li Real Madrid û li Chelsea bû şampiyon bû şampiyona. Lê Jose weke figrekî bergirîkêr dihate nasî lê bi tecrüba Tottenham kufşek û xwe diguherîne. Yani êdî lêstika xwe bi daxilî nava kada navîn dike. Bi kada navîn bergiriyê dike û di wir de jî topê distî wî dikevin weke sol heye ev yê evke Japonê yani Kuzey Kore yani bolka brüske diçe û rastî jî dîje helmebesta xwe Almanca xwe divê ku em Jose Mourinho pîroz bikin. Yadinê jî Klopp û Brandon Rangers bû yani Leicester City û Liverpool. Yani Brandon Rangers rahînerên
لستر سيتي و اوجي ند تيمك بريكري كره تيمك كو هذا نابين دنابا هذا نابين ده بريكري اكوتك وجوير كونتر اتاك وقت بروسكا بيكتينه وحياه ايروجي بشكل بيلي استيجي انجام بالتستخص ليه في ماتش ده يعني جبو ليفربول دبي 6 ماتش مالا خوندانا كان الراست يعني كلوب يعني فرق كلوب يعني فرق كلوب شوانا كلوب يعني كلوب جي تشكر كلوب جي نافندا ديستكافه شان هذا نابي دورده هيك توب نتجيشت في ليستر سيتي جوان دات وصلاح ماني وجوتا تدبير كي بزوتن فيرمينو جيبو عند الليست يعني او ماتش باور كوي حفظ صغر بكبيا يعني او توبيك وج شكيراني قالي مدكريان يعني شتين عجيب قومي يعني النظام ازبسا بيشنيا بكم كسيك وي ماتش تماشا نكرنا برا حرم تكرنا يوتيوب نظام كل وي ماتش بينو وي ماتش تماشا يعني پر خوش بود پر هیجان بود يعني کسی که فوتبال فهم نکنجی و هیجانه صاحب گرین و کیف بستینن يعني كلوب ایدی وقت کسی را نهیله بله نابجم هرم ها بالا استراتژیا كلوب نل سر قزنج کرنا هرمایه هرما ناف بارزه كلوب وقت بارزه كلوب وقت کسی که را نهیله اشکال گابکو کسی که را وقت نهیله هنگال لیستک خود بزاده به وشخواه بزاکری لیورپولی کس نکاره بوان هنگا به شکل که فضایی دسترداریا لیورپول و کلوب در خبه بوله و لو ماجی مالا خوشی در بشی کس نکاره پشتاوی باشه هم در باسی تیم اکتیونیا کلوبس ببین در باسی بوندسلیگا ببین ایرو دو به هفته تیم اکتیونیا کلوبس خونیشان دا لآلمانیای لبوندسلیگای كان بنرن لور تشابو لور باين لسعافة يك ما انجام بالكش لهرتا برلين بوريسيا دورتموند بدس خسبين جودو لبر لاستقبال بوريسيا دورتموند هالاند نرويجي 4 غولا بيتن جوي بيبل المانيا تشتي كو هات نقاش كرن يك جيجي تيما جوان يا دورتموند بنراستيجي تلاتني تیم نوان چخواه گنجن رینا 18 سالیه بلینگام 17 سانچو 20 هالاند 20 و لیستکوانه که دنکو با اصل خواه کامرونیه لالمانیا چبیه مو کوکو و اوجی جارا اول دو ماچا دورتموند لیست حتی دوین کارا بستر که نو اوجی 16 سالی بود جارا اول دورتموند لیست دي تشبيش بو ألمانيا لواي أمدبنين بايرن ميونخ دورتموند ليفركوزن لايبزيج ريزا يكم حياة شارع قلتنا يعني بايرن أزبم أو بزايا وي حتى شكست يعني بلاكو شكست بيجين يعني بلاكو يعني كيف نكاربو بقرتنا راسته يعني افجي شكل الاستكاوانتي يعني وك كونترا اتاك خابينو و بشارتي يعني ابنكارن بيجن بايرن ميونخ وك مانشستر سيتي وك ليفربول جبر قلاقه همو حرامات درباست و ايرشاد بسد تشبازه او افجي قادنابين ايرشي خورتكن وجوده هر دو باسکاجی راکبه خواه آبوندون اتکن از بیم سبه که در مزن بکرین و حبکی قوات آوان شکست لی از دیسا باورم نوا سچا حقیاده و دیسا برینه خواه بجبرینه باید منه و دیسا بکرنه هوله ما چکی مرم نکاره بیجه که بلکی لسعا خواه اگبو پوانا واندا کرلی
افدی سجی بایرن تدگو چه تدگو لیستکا و جیانه نالیزه Evet, rast. اره و دورتموند شوي كيما جوانه يعني دفيك وعم تبرد شتكي بيجن ايدي عمري فوتبوليستين بروفيسيونال نوا كبري يعني بيست بيستوياك بيستو نا ايدي حفظه يعني حفظه اره وکا وای موکوکو و آنسو فاتوی بارسلونا او جي 16 سالي بو دست لیست که کرد بله يعني شما يعني شما وهاي بلاكو علمي انترمان برخورت يعني انترمان جعلم جبلم جعلم پر استفادتك و او تسبيكا كاري بروفيسيونيلي اي فوتبوليستا عمري وان داكت يعني قصده اره اما توارد بجي عمري وان داكت تخوازي ام درباسي ايطاليا ببن نعم سيريا دورجي خوازم يك سيچار گوتن اجبو هالاند بيجم ها خوازم سيچار گوتن اجبو هالاند اره راست من برسي رشته هالنده هور نروژی يعني باشه تبعاني بيرام يعني هالاند فوتبوليستكي كومبليكيه يعني بلنتك السريفه توفاتخه تكنيك قوي جي باش نجي خوي تشبي جليتخه نجي خوي راست جليتخه خو يجيبوها بالي فوتك ديوار و يستكاوي وتوبيجي برباشة توبيجي بتشيره وبراستيجي دي هرمي كندجي فرغولاجي داويجي هرمي كندجي بربزايا وبعقلجي يعني تزانك دي حتى شهر غلاوته نحنك سالي چی بالي بركشاند بوا خويا يسال جي ور دوام بكن او اشكريه يعني ما صالة كدني أنا قالك بعصاي يمكن قالك بعصاي يعني بكر رونالدو وكان ميسي بين صار زماني نبه يعني اجز تخمينتكم قال لك ايش بعصاي يمكن جانا دور خوياتكم باشا ام درباسي ايطاليا بن سيريا وقت ما اقول لورجيج لورجي عمري وان دي مزم خو نشان ددن يك جوانجي زلاتان ابراهيموفيتش ميلانيه براستي د 8 ماتشات لايطاليا 8 ماتشات نيستن د 8 ماتشات جي غولافت و د ماتشاري داويا ميلان كل ديبلاسمان اللي همبر نابولي دليست سي كزان شكر دو غولافت لورجي راهنري نابولي جيجبو غاتوسو راهنري نابولي غاتوسو جي در حق زلاتان د زلاتان نها وکا کو سانکی 12 سال لپاره چا دلیست همان تشتی آن اجی دلیزه دبا و زلاتان دوی پرفورمانس خود قط وندانه کریه اما زد کن میلان لیدره پشر ساسولو روما یوونتوس رونالدو جی دو غولا آوید به هفته تیه چی بیجیش با پرفورمانس زلاتان و لیدریا میلان و بگشتی جی یا سریانو يعني أزوها بورم سركيشيا ميلان بخيرا زلاتان جنابي ترخي ليستكاكو ميلان ليس نتليستكا يعني نتليستكا تكون مرف وها تغبني مرجكا وها بهربليا السريبنية لزلاتان يكي جوداية في ماتشي في عمري خطوشي دغول آبت نابولي نحنكا وتجربة قالك استفادتك ميلان ليه وكاكو نقول إيصال تتيمة من هنا يعني تتيم والنيف بنابوتوجي از برجن استكاوي حستكم يا بنابوتوجي لساسولو واتلانتا يعني الاستكاكو ميلان انتر جوانتوس نابولي اتلانتا 0-0 ما ساسولو جي للدبلاسمان 2-0 خزاش كلهم بربرونا يعني اب هادو تيم نبكا كفنا شوبيا ليستكا ايطالي تبدقرن شوى ازبن تايبت مندي اوان جورتي يعني وكا تيمكا المان بن يعني وكا تيمكا
فرانسا بن یا جو تیمک اسپانی بن وها هردگرن وقت تزانی که لشوپیا فوتبولا ایتالی ده چه هي فپاراستن هي Parasını. قطناچو شوي بنابي قطناچو تشتكي ايجاد كربون و هو يعني كزني كاربو سروان بحر يعني صالح حفتي وحجيجي بر مشهور من دوي واريته جوار دوتن قصاب نوسا öyle yani futbolistler basma topları basmada ya top basma futbolistler basmada her bu iki sakinandır yani الروجيتي كو هايام بيب خازج كيروكا قطنا تشترى بيجن ليه ساسولو واتلانتا تشتكي دين يعني ليستيكا وان خصوصي اورجينال ليستيكا وان يعني خد بالا وان نلسر بيشبازي وان افشتكي gerek yani peşbaz kibe disa وقتی که چیزی که خواندن و جبر کردن و یا بخوینن و جبر کردن پک بینن و هاتچن و سرکفتینه یعنی الانجام ننره اره پشتی که لیورو پنج آویدن آتالانتا حتی و ها فورسا آتالانتا چو لیدیسا او آتالانتا همان آتالانتایه گاسپرینی پشتی که برناده و ساسولوژی تیمه که ایریشکر yani evnayve mani kon bergeriya ihmal na de erişede hem kontrola bergeriya wan tümudayım serkare u erişeci je peşpaze faz zede de ben ya gring eve utuvele istike bilizi utuvele istike de fer bebi şu encam den yani İslam'la da salak ediniz. Salak ediniz. Yani tecrübe berhama ba'afrini. Ya Greek eve. Loma kabak ez dibejim ya o leistik kemereftine be. Yani vakit bu ardemetine. Ardemetine be hani gelim o garse falan kır bitobukin. Hacmara bejim. Yani futbol leistik out işte. Başa. ام درباسی سر لالیگا ببین لالیگا خوی بچک تبلیه به ل تیمه کی درد که پیش اوجی تیما ریال سوسییداده کو 6 ماتچین سر دو گیشا قزاش کرد براستی دلیستیکوان وان ایساک او گل چکر وان ام لپوان مزکن پوان ویج 10 ماتچا ده 23 پوان ویه لی اتلتیکو ماردیف 8 maç listibun evci 20 puan heye. Liver aheri balkeş Barcelona'ya kutit bini wide reza 12 deye. Weka di seri de çawa me taxmin dikir ve Barcelona pirskreke ki mezin beysa jbo Barcelona. Katiye bir gişti jbo La Liga tiye çi beji. Yani jbo La Liga كيفامتي يعني عليك بلاكم مسي غيدية عبكي أوكم ببريارم ليج علي دين تيمك باسكي والسوسيداد بلاكم سرتيشة كيفامتي مسي يعني شو غيدية كيف خوش بيمن وي باش فهمك كوا مسي شو غيدية يعني جي قلوبي يا مسي إيدينا خوزة Barcelona'da bilse gerek aşkarı Mers fazla hara Premier League fazla hara Guardiola bilse de Guardiola قالوا الجورتا ستيلا بس يويل بريمير ليج ورا يعني شواف طلع مثلا هدر يعني كارل هدر بالعزة بيجي tabii ki kara herdar etmeyse مثلا نظام جانا هنك ديستقوان ليج دوغارن لناي يعني نظام رونالدو مثلا ليه حاطط بي ليغا ايطاليا و Yani Ronaldo Toza La Liga abi devkeyna şey Premier League abi La Liga abi havali Juventus jidriydi. Salah avuz dedi xonişan ne dalı? Ya o dibin formaya Real Madrid'de devketiye 85 maça 400 gol aldı yani malum maka. Ana kastamın lig var lihat acaba az bit vejim. No yani
كسي وكان ميسي وكان رونالدو القرن هذا بليزت هر دلی يعني برا راهينه باش بور ريال سوسيداد تشي بيجي ريال تيما كنت جاي سوسيداد حظك يعني نال بلاكو سركي باسكيه يعني بالا من براستي لنافا اوكي نافيتشي ولاتين اوتونوم اسبانيا اسبانيا بيتبلي مسر باسكايه وامجي باجاركي باسكايه سان سباستيان كو از عاشق بي باجاري ما بدي نصيب ديك واز روجك هرم ببينم وتيما بانجي ريال سوسياداد و يعني زوبك از ريال سوسياداد شوبينم هاي وقتی توشک بیا 20 سال هنگا بولستکی ترکیب نهاد حبیجی ابجی چو یکی یوگسلاوی هبون می وان بهذره گلک کار کرن دیسان المحابب کشک کوچویچ بنابی ابی سربی ل و ريال مدريد نت فورمات دبه و بارسلونا جي نخدي مدستك به كيفا لا ليغا تشكي يعني تشكي باش ام درباسي كامزكن لاوروبا كيجان جول تشيكر خو نشان دادن ام درباسي وقت ما جي هندك ما براستي لالمانيا انجي لواندوسكي لبيشه بشرا هولاند واقع جاشت بي پر پاش بوج نشکد هات گیشت لواندوسکی 11 گل هالاند 10 گل هنه ایتالیای زلاتان ابراهیموویچ 10 گل رونالدو 8 گل لوکاکو جی 7 گل دو برازیل بخیره لوکاکو اینتر میلان خلاص کرد يعني اگر ام لیگین دم بنرم لورت شوية البريمير ليج هنا ليفين ده جولايا ده ايفرتون ده سون هون مين لتوتنهام او جنده جولا بيتنا لا ليغا اويارزابال و ريال سوسيداد این دشش جولا دنه به حتی دنجه در نکت پشت سوارز مورينو فيليكس اسبس او تن به 5 جولا جبوان گل چکره وقت تشكي بيجي يعني لواندوسكي شوي ودي ساعة نكبي بكي بكو هالاند فبيه هذا باشا بيجي وانا دني وين بقوا هذا يعني وين بقارن وين زلاتان بقارة تبي يعني زلاتان رونالدو وبرناردو رونالدو برناردو رونالدو بيجي برناردو زلاتان مزن بيه ل بان روجا برد بيفا دو بروجا بدايا حتى هن كاس ويجبو او كي دخوازن نشان بدن چیه ناوی گو توپا زيرين دو دبيجن يسال حق زلاتانه براستي يسال كاس نزانه بچابه براستي گلک دیستیکوان خو نشان ندابون رونالدو جي ميسي جي لپاش مانه لواندوسكي يدي زلاتان يدي اوي ليفربول ناوي چبو فيرمينيو ناوي يجي گوتو باشه ام درباس هنك نوچين كردستان اوروبا ببن كرد كتاما درباس بن آمد سپور شوار اوكي كديت سپونسور کی جبو ناوي خدينا باش فرمای آریان پردجلیک نظام ویچ پاس کاریکاریا آمد سپوری به آریان پردجلیک بو سپانسور آمد سپوری و ناوی آریان پردجلیک لپاش فرمای اره یا ben sponsoru paş paş ne peş paş evji ve Serokveziri İngilistan'e ایرو بریاردا کو ایدی ماهنک ماچ به تماشاوان به آلیگر ورن تماشا کرن جدودی مهپی و دبیجن برا ورن لیستن لی و گله کس نچن و دبی یعنی لگور کاتگوریا صحایا یعنی وک
ya Manchester City ya Liverpool Wimbledon yani Luan dera yani دورات بيان نيفي ساعة يعني هري پر 4000 کس ورن تماشاکر نظام نها پاندمی جی پر بلند بیه بریاره که راسته نه راسته بجی فهم نکرد راسته هم جی لإنجلترا تشكي بيجي هاش بوبيان نوز ليستنا فوتبول غلط بين دفان بيروشا أواقد تماشاكر مسی دوی پسکریکا بارسلونا نازم دویجه اون دویجه پسکریک درته ستیرکا بارسلونا لیونل مسی راگانت که هر کس وی پسکریکن بارسلونا و گریددن لی پسکریک نه ود بیجه براسی بریا چند روزان مناجر گریزمان جی راگاند بکو گریزمان گوتو بکو گریزمان هاتیه تیم کنترل حمود دسته مسی دیه تی چی بیجیش بوبیان yani مسیجی خود پاره داد دوی نه پرسکریک نه ازم دوی ور اشکره کو پرسکریک که دنا برا بارسلونا ریوبریا بارسلونا و مسی ده yani pişti Guardiola ki bu rahinlerin Barcelona rahinleri yekemin Messi yani herkes bilsin. Herkes bildi bu. Yani İsa olsun nefes bilirse كنا فاز بريزه و problem çebeben yani problem rahinara çebeben bomara çebeben hatta Euro proxireke gidin derket sibe maça Liga Şampiyona ya Barcelona heye ku ve her deplasmanı Dinamo Kiev kuman dil istikvanin ku projehatine negirte kadro Euro yekje Messi yedin Yonge Hollandiye her duji kadro edetin ve nebriye Kiev'ci Varfiyaki psikrikek mezner. Yani bu ev bir yer hatibe gittin, bu burası ji mesela ne hoşvep ve evinga bir yere rebeberiye yani rahinerek nikare yani Seroke Barcelona beriye demek ki istifa kırıbı gotu az devce berdidim ve gavi hatibi gotun ku bra Messi time de bimine madem ki Seroke Barcelona istifa kiriye edi ve rebebere ki nuvere تبلیغ که هی هم نزن کام بنرن حیا داویا ساله مسی سربست بردان مسی کی بهایی کربون 500 میلیون اورو براستی کارا بلا شرا yani بارسلونا گلک تشودا که ای باشه ام وقت کافکدن ما بحث کر دورتموند یوسف موکوکو کو دیروکا بوندسلیگا da listikvani heri genç despektir list 16 سالی o یک روزی بو موکوکو او خلى المانيا تشيبيا ل بعث لخوج كاميرونه حتى نها باورم ريكورد دسته نوري شاهين دبو نوري شاهين جي تزاني د دورتموند د لیست ريكورا هری کو genç د بوندسلیگا د لیست Mokoco kambinerën me provit me des për futbol e kë kambinerën me çapë. Evji idolet e Pep Guardiola be Manchester City'ye 2 sal peyman dreş kir. Yani gel ku Manchester City de Premier League te paşnaçe van roja. Le disa yani peyman abi 2 sal dreş kir. Ama Armanç hatta Guardiola از گواردیولا و منچستر سیتی گرانی خودت لیگا شامپیون شوه اجی تقریبا جه پرسینه جی گوتنه توای پیمان درش کرتی مسی جبینی اجی تابی بارسلونا تیماویه کردن نخواستی اگه گو کنگی که مسی درج بارسلونا برده و چه از بخواست بگیری یا گواردیولا ولا فرضی که مثلا یه کاتالونیا yani Nikare be gotne işte de Guardiola peyse kudra Messi derş Barcelona berde uvere yani kat işte bir denay yani merhaba ben de tim akla kenci nabeja kan bener ve roju peşa ya İsa yani ya İsa ezbin hedefu Armanca Guardiola بدستنا Liga şampiyonayı فبدو جار على سنة هبدو شامبيوني
Premier Lig. Edi direkt o bir nişanlı. باش ویا مشغول سر پروین دیرکتور سپورتیفی آمد سپوری رو هاترا گاندن Erhan Eren'in yancı kaptanı bere ye Ahmet Spor'u bu. Nezi 5 saldı Ahmet Spor'u da futbol ile istiye. Di sala 2012 o sezdan da jî dema Ahmet Spor bu şampiyon divê kadroyê de hebû Erhan Eren. Îro bu direktörü sportifi Ahmet Spor'u. Biraz xeyre be. Bu çıka gafkadê te ev kir. Kek Ali pêş tişkîdin pêşî bu ya heye. Evet, hem o kekte. Yani sportif direktörü spore kareki gringe. Ne kareki hapalaya. Edi eze viji berpsiyarya leistika Ahmet Spor'e bigrin. Yani Rahiner Aykan Atik Beve edi direktörü sportif berpsiyare. Berpsiyare, baş. Evet, eze performansavi viş binefili. Baş ve hafta Ligin Şampiyonan Liga Şampiyonan jî dest pê dike. Sibê dispa maçene kam Luîjî binerin. Dibêjim kîjan maçê temaşe bikin? Gelek maçene saetê wan aynî ne? Balkêş kîjan bejvana? Yani Çarşemê û çarşemê wê maç werin lêstin. Yani ji bo lêstikeke heqîqî dilê ku meriv maçalî û Atalanta temaşe bike. Ew baş balkêş e. Maça Inter Milan, Paris Real Madrid. Saint-Germain. Evet, Real Madrid, Paris Saint-Germain û Leipzig. Inter Milan û Real Madrid. En balkêş evet. Vana balkêşin. Evet. Barcelona Dinamo Kiev. Messi tine beşxwe êdî balkêşî nabe. Baş ez mêzekim ka pirsên temaşevanan hebin em wan jî lê mêzekim. Ez bawerim Seyda Alpşen way pirsek kiriye em bersiva wî nedim wê ji me gazina bike. Çi gotiye? Li ser divê ez negîştime ku demal ser Ahmet Sporê hûn peyivîne. İja pirsekî wiha kiriye divê gelo futbola îsal Ahmet Spor'a ne ofansîve gotiye? İşte pirseke Elî fikirî. Yani merv nikare bêje ofansife, merv nikare bêje defansife. Yani futboleke melez, futboleke ku merv nikare binav bike. Bi tekena vekî yani ku dilbinê topê xî û top hera were hate çi bîs yani planê te çi ye? Ji bo ku em bêjin tîmeke ofansif de dibe ku planekî hûn hebe. Yani di notdekî de ew tîm tûmû dayîn wî planî biceribîne. Uya jî tîmeke defansif de dibe ku planekî defansif hebe ku tûmû dayîn jî gora wî planî kev bikire. Yani pirsek din heye, pirsek din heye me berê jî gotibû bawerim bi Tirkî nivîsê lê ez ê Kurdî bêjim. Süreyden Eyden gotiye divê 26 sal derbas bû çima Başûrê Kurdistanê serî lêdana Fîfayê nake. Ez karim wiha bêjim Kurdistan wek welatek serbixwe serwerî nayê qebûl kirin. Loma jî Fîfa nikare muracatî wiya bike. Weka Qibrisa Tirkiye yanî meriv bifikire. Loma jî serî lêdin jî Fîfa qebûl nake yani. Ya diyar e yani divê carekî welatek serbixwe be yani. yani tenê ne ew e şertî û devleta navendî izin bide. Yani Başûr kare müzakera bir işi bike bi hikûmeta Iraqiya navendî de ku hikûmeta Iraqiya navendî destûr bide henga kare bibe endamê Fîfayê. Endamê Fîfayê veçare wek welat wê derkeve hemberî welatên din yani futbolê bileyzin.
Evet, minak kara İngiltere yani Evet tabii. Britanya. İrlanda, İskoçya, Vana, Galler, tabii. Hemû bir şekilde yani devleta navendik û desturda tijî karî bibe. Lê ya Em wiya ji kek Seyda Alpşen bipir ka ew ji xwe li ser İngiltereyê van tişta zane yani mümkünekî wisa be lê mînaka ez behsa tuzika Fîfayê Putin dikim. Ez behsa min ser vê nivîsandiye gelek nivîs nivîsanire. Tuzika Fîfayê ya ji bo endamkirinê di tişta dibêje. Divê ya tê devleteke serbixwe bî yan jî ku tu federal bî, nîfederal bî, otonom bî divê ku devleta ku di girêdayî bî ya navendî destûra vî karî bidete. Wî şikil vî endam. İrlanda'ya bak kur devlete Seyda Alpşen pirsiye İrlanda'ya bak lê ez yani na Kurd li Iraqê xurtin yani ji hikûmeta navendî vî tiştê nexwestine negotine çima hûn li ser navê me destûr nadin ku em müracaatê Fîfayê bikin. Yani Ez ne bawerim yani. Selîstika dijmina heye Türkiye, İran vana naxwazin. Yani ez ne bawerim bela ku siyasetmedarê me bi futbolê ve ne alaqedarin. Hayawan O alaqedarin Serok Barzanî ji futbolê hez jî dike. Bu war bîstiye. Yani haya wan ez bin ji bandora futbolê hêtine yani ji bo neftê, ji bo bütçê qirka hev diçevî karin. Wa Seyda Alpşen hak dide tedbirkek Elî Fikrî şık rast dibêje. Malawi ava. Yani ev ya jî pirsgirêkek me Kurdaye xuya ye. Baş e gotinê tê dawî hebin wan we wextê xwe û 12 deqe wextê xwe jî derbas kir. Tişkî din tibê jî hebe gotinê xwe dawî jî bêje em programa xwe bi dawî. Yani mala temaşevanê me bira ava be ku me godarî kirin xatirê wan û dem baş. Spas. Baş temaşevan hêja îro jî em hatin dawiya bernamaya xwe heya hefteyek din bimînin di xweşiyê de 29 mehê maça Dal Kurdê heye em bi li benda wê maçê ne em hêvî dikin ku ji wê maçê sê puwana derxe ka em ê binêrin heya hefteyek din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.